Il-Bank HSBC ħabbar li s-sena li għaddiet għamel li qabel it-taxxa ta' 36 miljun u 500,000 euro. F'konferenza tal-aħbarijiet li matula ġew ippreżentati r-riżultati, il-kap eżekuttiv tal-bank Andrew Bean qal li minkejja tnaqqis fil-profitti jinsab sodisfatt bil-progress li għamel il-bank f'diversi oqsma. Is-Sur Bean qal li l-ekonomija lokali qed tkompli taħdem b'mod b'saħħtu. Qal li matul din is-sena il-bank qed jiffoka mill-ġdid in-negozju tiegħu li għandu jwassal għal tkabbir meqjus. What's important though is that growth remains balanced and broad-based so that it is sustainable for the long term. And that's why in our results this year we've announced a reduction in our profitability as we've invested more in new compliance systems, for example, to make sure that HSBC can help facilitate long-term growth in the local economy. U għazit jgħid li l-bank qed iħares lejn innovazzjonijiet diġitali fil-waqt li jassigura benefiċċju għall-klijenti tal-bank. Is-Sur Bean ħabbar li l-bank qed jirrakkomanda d-dividend finali gross ta' $0.8 għal kull sem li jirriżulta f'dividend għal sena sħiħa ta' $0.5 għal kull sem. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.